Pa mislim da nam zapravo mogu i roditelji iz publike posvjedočiti sad o ovim stvarima o kojima ću govoriti, a nekako kako prepoznati te znakove, mislim to je pitanje koje nema jednoznačan odgovor, ali najbolje bi bilo paziti što se događa s nama u ovom kaotičnom svijetu u kojem živimo danas, a paziti što se to događa s nama može podrazumijevati na to ne samo da zadovoljavamo ove fiziološke potrebe poput sna, hranjenja i slično, nego da s vremena na vrijeme zastanemo i zapitamo se, ok, kako sam ja? Neki od znakova koji nam govore da smo možda pred tom crvenom lampicom su ti da smo često iscrpljeni, da zapravo aktivnosti koje bi nas trebale opuštati, u kojima se inače osjećamo ugodno, nam se sad čine teške, pa nam se ne da. Pa onda netko nas pozove na kavu ili na neko druženje na koje bismo prije rado otišli, sad već radije bi ostali doma, bili u nekom prostoru gdje baš nema drugih ljudi i malo se izolirali. I iako je sasvim ok uzeti predah i nekad stati i biti sa sobom, u ovom slučaju to zapravo može dovesti do kontraefekta, jer se onda kod roditelja često javi onaj osjećaj jesam li ja sam na svijetu. Osoba se zapravo izolira nekako sa svojim brigama i s onim s čim joj je teško i onda ni ne ostvari tu potencijalnu podršku koju bi mogla recimo dobiti od toga da ode van na tu kavu i da popriča s prijateljicom, prijateljem kako je. Još jedan od znakova može biti pojačan umor koji dolazi upravo od te mentalne iscrpljenosti, opterećenosti različitim mislima, zatim gubitak sna, razlike u tome kako se osoba inače ponaša, postane iritabilnija, puno manji stresori uzrokuju puno burniju emocionalnu reakciju i često onda na izvoru te emocionalne reakcije na udaru budu oni najbliži, oni s kojima provodimo najviše vremena. Ono što se popularno danas kaže, osoba je živčana, to je jedan od crvenih znakova. Ako kroz cijeli tjedan od 7 dana primijetite da ste 6 dana živčani, nešto u svakodnevnici možda ne odgovara i o tome bi trebali razmisliti i porazgovarati. To bi bili samo neki od znakova.